Bulikuwa and Tinika Ruok Kinandua, Navakarimba Malamala, Evito Polikina, na Ministry of Health and Medical Services, VTFM, Kamita, Daikachi. Pamula bikimni na wakikirau na borong buluma ni singile bulikuwa ni sana rongo singile tukutuku membaleti kwa na nonda bulang ni singile bulikuwa kiro live juga ni na YouTube channel pataki na Facebook channel di VTFM na singile we dai pambul taki na biasa burbura bikimni na lubibiti di borong buluma na biasa burbura di sambul na kamaru taki chumbenga na kena pangan taki di bawah singile masih betul wikidan tidi kerua and tidi kediwa na miniti punua iluse mbuni masih maramani buni mono na usori Tailew. Tai, bulu benak. Bulu maleka. Na bulu besar na ngolit sih mayan na singlebu nikua. Membala tengah ni tuku untuk sama orang ada tiko. Na buku ni matenggo na tibin dor na bitalo kina pala leka. Kira non dor na taratiko ada na mate kasa rombo tibi tiko na ngonongo ka lebu na kya na sa tete tiko pala lebu. Kapi itu tiko pala lebu ni tambungan ni. Ayan na HIV/AIDS kena si mati na matenggo. Kina TB kina mate dorno vitalo kina ni single briko wala sar na mate ngona TB edha kaba kina nonda mbula se ki ngonda nakbale na be kenda na le ni bononda warong tikoma na mate ngona TB na kena bagambalab na tuberculosis na manu e vakabuna na mate ngona TB etunga ngwena dhanyi kwendewa wana dhanyi beira na wekanda era bubu karasiaga ni kilani sa tobira tuna matingo sarabakan dewa bakambimbi na bono era bula boliki na may bale bono ni dakadaka korni buli ber na lubenda manu ngo ni sa vengubi era ni le mode toka yang onda bakatau kem bula binakatik na soti niang iya kesama ni malum na soti niang na kena buku ni bakaya ngata kidalam beka na kay lokani na kay ngunubi wilikin na matingo na HIV ni sama lumunga na soti niang sara ni kakano ko na duanga na tiki niang may na mona me ado kina sui siang ni do na tiki niang nga lala may na matingo duin na tiki niang ro ni kakana kina kan duin ne pakata kile ro ni bakarita kama tobi mati na kena ko ro ni kambia ka common symptom erando kau tamay na tuwi might say ko ya nabubu ya bekenda ni teu kele nangaw na nabubu engarabi tumbe ka ngai vale se na koro me adab ni sambimbi samo sina sarenda sa leka na iveng sangay na nume me kau may valimbula na tuwi mati dir sar ke kakani na mona sana tiko na mosini ulu na lua ke kakani na sui na lakopata na mosini daku lebo gerendo ya may valimbula sara parala se toka mai yani sa kakana na manu sa buda na sui lakopata na lutu niango na bono sibia na bongi pambimbi be kenda to lebo gerendo ya toka mai sando na pakatangin dingende da sando toka kina sando lebo na tiki niango e kakana lubu na ete buso se lubu na uto iya kombeka ya na kena ibakata kilikilo roni kaya okoya tungai na danya raunin doanga weekend ito biko na matingo wala sar deo pakata pa may nanduan na leuni bunu kinandua tali baka kilaw sa barita kaya endeo ngai na danya siya nga ni lakomi na kakana siya na way may bakata la sona mate matingo enda vengu basar tungango sarau ni tikongo yang wanda na manu baleta ninda siya ni kilaw de bubutu ya sanda etuwa na manu sarau ninda venguba na bebonon da beto siya kikina iya ena wara ko kwento na ngon me malum na suete niya ngai kakana Pina boleh besar bombo tini bikin ni dokan toni singin tolo alesi singin beri konta ba ronchi bi Dr. Lucy Buni Masi na kanda buni mono no suri telebu kama bulang itu kenti ko na buni bagari mo malmala kata ba beri binakin na tabana ni bingrabi na Ministry of Health and Medical Services iba takil kila ni TB maramatai pataki na iwali ni matingo pinaka na most common symptoms e koya na bubu yani saka kana ne atebusu mbate bekenda ninda vengu na dhangi ngoli ne atebusu lebu nango na manu go kakana ne atebuso bekenda na bubu ke sambalabu sa siang ni dhaka na buni kau may balimbulan dondon menda saka sami ke sarin kakana chiku na manu go lutu niango buno sibia na mbongi lebu nango na sala imbimbi na bubu saraka sibi takinra serabu takinra may na tobi mate lako bata na mosi ni sar-sarren sar singilo mandra na kana lebu na ngon sar singro ni dhakaba na itabi arandau dhakaba
ke sa mani kakane na mona er na lakobata na mosi ni ulu na lua er na sianga ni ngandreba mera rida na rara mer na betunga no butumbuto lebu ger do komi balimbul sar sianga tu ni bakila ira ke kakane na sui na tigbuti ko na mosi ni ndaku ke kakana e na nonda na wawatale ngonda na bakrita kamay na doka se na susua takin rabe na turanga so no ngone na lakobata na mosi ya na manu go sabi ni toki sira kakana saranga na katu ni ngone ya tambu ni turanga ni marama wakaki na beira na luvende sing dona tikini yango Evakuoi kibana matengo. Koe ni sa vengubi murianga na salinrabu no nga ndambe kina sana kakana nga bakarita kanga tobi mati ke sa lesu chuku baka vidi balimbole singini wochi na mate na buku ni mate soli chiko mai dondo numera sa kasa mitaka ni sianga ni sara ni kakana talitinga na matengo na tibi. Na matagal tes baka untuk baka balimbole bira na bekande sa loire na se matagal ibingar baka. Naka ke sa sora ya yani sa kasa mitaki ni sa kakanti na manu na manu go singiro ni testa ki anandra endo tori na sambolo ni luka ne rabu na tobi mate tori na sambolo ni luka na misi ne tigo be keto itamabua me yasa svakarame bertona boli ko ni beo chinga tol na yaua sana roni solia na result la ko bata roni dhaka na x-ray me laure na tikini yango kakana kina keni yalo solia mai ke sa kakana na sota la tikini yango ndo dhaka na CT scan ya ko singro ni confirm taki nandra veira na luventa ni resingro ni bu ndo dhaka ndo na test ne adhana na gastric lavage ya menda tori na tube ngai sakta ki mai na ka etiko iketendra ngai ndo ba ka umelele test taki ngau nango WHO sa reda tiku ni rata langa ni confirm na kena pake nga teki na nonra valilay na luvenda kora durumbi tu ibalimbula kakasa mitaki ke sa tiku ber na mati mendo tur na nonra valilay kalay test taki na test ngo endambi tiku nga itamabua ke CWM be kenda ina yasa loma mena yasa bakarabir to ilaw toka nandi singa toka ke raki mena boliku sa tiku talanga birto mitabiuni Virtona wekanda to may sabu-sabu kina balimbula lebo lambas. O mo tiri tuku tumbimi may banda takatiko maramabunu ay luse mbuni masi ana singile buni kuwa ana bugun ni bika mo tiri chuko kin na itambimbi bimbi bir na kalalai kina bi bata kile so sambasika nambimbi ni non rabotulo wa kina non rakauchir na kalalai ki balimbula. Na namu bingarabi ana balimbula lebo ana namu ni tabana ni bingarabi. Bosona kisi eloriki na non tapaka wele tumutum. Binaka. Waka bimbi bekenda ni toke. Iya, mai. Obe bosa waka bimbi bekenda lebu nangono ndando toratu waka mamanda na be saini waka rita kama ina ngonda. Iya. Lebu na kisi sarama ilenga waka bimbi be na dhorobo na lubende rabuli chukuna secondary school sa bimbi sarangana mati ngai rakau mai. Lebu sa siang sartunga ni barabaki laira sarasianga ni bosa sa lutu sibia na yango nga kina kuli sa rabondo wheelchair teki may sangay na numitu merakau may balinimbula na baka mamasu eti ko weekenda to ni tokei kerker ke sandona be sa yonda rede ti goberna le nonda matabubale kerker mendaliu mandi balinimbula melay madala may baka buniwai baka nasi na dab na lenga gainda to dhaka bata pati tiko na itabi running garab na balinimbula roni kena ikuri na benga rabi may bale ia mekilay raw na mati da benga rabi tiko. Nataro kataraba marama bunuay and silabri ko na matingo na TB raw ni walitongo cured completely. Binaka na matingo raw na kena ngarabi. Kalau na baka wili ni leni bono sarame mati tiko sa toso daki tiko baka bimbi bikento ni toki mbalete ni rambera mai. Iya na matingo cured. It can be cured, it's treatable. Erangunu buni kau ngana tobi mati mai na ono na bula kina ndua ne ambaki. Baka tau bani tikini yango kakanda kina sianga ni lima na singa. Baka bimbi ber na wekanda ni toke saraba kilanga nirsambula binak sabirita kilebi na buni kau. Lebu geranda ule sumai nirasale imbimbi talituma. Koya na there's hope. Nindue tobi tibi mbaleta running garabi wani mate free etuena be balimbula ena nonto to sana eva rosanga bulkarua ka rawan yoni na maingarabi ke bakau ni totolo mai mother sawati melenga tingdo ni to robo yamba kitini kawalu ngone confirm kini sa TB
mati tiko ngani o tina vida na ya uaya baleta ngani ndambera mai ia na manu ngo erani vaka matei vaka tau ena nonda ya londina na tiloma ena veising na bunikau ena loma ni ono na bula kina ndua nembai o botani sa mitsuki na taro ena ngono na kamera ta kava na lino bruno kina sanga me tangu tu bondo na mati ena buguni kina veitu na ngata tabanga sa toka kina ena ngono ni tukunu chiko ko sininding ta ko sini ba ko ndo ngata na dava na ngata ni ngonda endo atekta ba lebu na matengo na TV matengo ya tekta ngapa kalebu na ya tibus baletini tu ena dhangi ninda vengu na dhangi na dhangi dhuri na nonde ya tibus ia ni sa chiko na tibus ko era ni murianga na sala ni ras ya na sala ni dhangi chiko na lymphatic system ratal ngani muria patana manu go ngandre ngana oxygen ya gona ka endambula chikino gona oxygen ko sera ka dambula kino ko chikino ko ya talanga na ka ngandre ngako ye kesa sianga bi ko oxygen kembalo sana ndabu chikino mochirie dina sar ya kese mbula tiko kene mbale raw sarna ken ka kana baleta paka wasibi ninda sianga tuni kila veitiko ya sande tobi ko lebu weekend renda singdo baka takani tabu ninda bu tunga ba vitalia ko surtu ndalanga tu surtu ngandalanga sadangina na manu ko ya lebu na ngona na kisi endo kakani ne tebusi ngona go kito reda tiko erani kakana roni le paka buna mandanga me lubu na tebusi ni sambi mbimbi na kena kakana verna lubenda sabi de tiko ni tokisi kakana tiko na uto kena nonra sui singin dona tikini ya na tikini yango kakani kina bakalepse ko na yatibus ibuno Dr. Lucia ker ko sikata mandera na lomani na tanga ni ngonta abo boteni bunga ranguna ko tungo rasuru tu randere tu randalanga tu sangitu na tangai ni loma ngai mitumba ko sikata manda bakala kina lomani na tanga ni sangai na tangi sangai loma da sangai apa ni lako ina tangi ko la ko ngalinda binetibus Angay saranga na tibus. Angay saranga ya na manuman rosa bondo bat. Iyo. Ni sale chiko ko na yatibus baleta na yatibus na organ 11 dondo kina na oxygen. Ya na kanga ngandre na manuman go na ngonda ya bala keti tungo na buku ni oxygen. Iyo. Kena bali sing done tikini yango ngalala kino ko sana elewanga na nona tos. Siang nindo elewana bunu endambe kina ninda save ngubo koya na manu go baka murianga na salinra na ngonda ya waya takituba na salinra mai na mona ya dabna tauku kunia van dina sar koya na manu go siang nindingia na bunu endambe kina ni sa ndambe kina ena warra ko kwendo na ngono me malumo na sotini yango ya na kena bimbi mendangarau na membulombule tiku na sotini yangonda garau na kai low kani ngunubi na kai vengubi nonda ya bala baleta ke sama lumunga na sotini yango baka bimbingo na HIV baka matesara na sotini yango na manu ko vingubi tungo na ndona ngau na sana ngai kakana baleta ni sasenga na sotia mebaluta ena buku saranga ni nonda baka tule wadal kena nonda senga ni ngarau na nayangonda membula tiko dona tarro tiko na singile bunikua na BCG ngombe kana idhula romandana pa madala kina na singile bunikua naka binaka na BCG na weni mati approved na WHO mendau soli be kenda kedengo enda dhula na BCG ena ngono enda ngai sudhu mai kina ta sudhu mai ngo tiki ni benga rab ni tambana ni mbula mera dhula na luvenda ena BCG na baka nanu lebu ena ndaku ni weni mati ngo na kena sanga me baka ukote kina soti ni angonda me valuta na manu keba kai mani tobi ira na luvenda ia na baka nanu itiko kembo kai mani tobi ira na luvenda era na tau biti bimbe ka niate buso ka senga ni koe kona kena bimbi me baka na mona sena sui sena uto ia ngauna ni kuwa ve ira na luvenda sa senga ni ngalala mai na ve mate lelebungo dina ni radhula tiko baleta sa tiko tale mai sona mate baka bimbi ve ira na luvenda ra mai sudu tiko ngo sara lako bata tiko mai na HIV dina ni ndau soli na idhula ia na manu go kakana ngani malum na sote ni angonde kema ni soli na idhula ia kitau siang ni lewana buni waina kena siang ni tau wendona ngone na mate ena baka tau ena nona ngarabi membula me kana baka binaka ngunu baka binaka tau dhok na venga rabi baka edhoru pa meroni mbula tiko na nona sotia
meron ni maroroi ko itiko mena kena kakana na manu ko ke mani venguba me veire erambula wabulitir na lubet don bomna pombo tini rong ne chuli bikimna na kanda na vitalano ne sigile biko batake na nonda bulangi bunu wai lusi mbuni masi na kanda ta tumena koro totoko bunu mono no suri te libu en bunu bitoko di main taban nimbula sa Ministry of Health and Medical Services bunu wai lusi ni ndaru tomana suran ndaru vital no ne sigile biko me mala tango na matere TB kena bika so iko tomai na nonda bula bombibi na nonra do buki totol no tumbu en bata kilikila ya lo revir no lubenda Bota boira sa pakai bondi veira na wani mate ni TB. Naka. Eso sambu eda bona stage ya? So sa eda bona stage ya na bondi baka babalangi eda nambeka na drug resistant TB. Iyo. Sa bondi na wani mate kona kiti me baka matia na manu. Weekenda tu ibiti sa vida sarati kongona kisi sangarabi tiko iya kalauthani ramain roba kataliti kona vengarabi. Ena yadho nga na situation go ni sa drug resistant se me sa koko na manu sa singro ni valuti ko na manu na bunikau. Kenda siang ni alundina na ngunubo na bunikau ena beisinga. Se sanda bakilanga na bulebinaka sa virte kilebi na bunikau. Lebu eresenga ni ngarau na non ritobo ni bula ena rau ni bakabuna na kiana le koko na manu kasiang nilay dhaka na bunikau garandau lesu may saratobi matimbimbi taurita la non rasambolo ni luka leu sarangay daw lore itu ni rasa resistant na manu ko engarabe chiko e pana weni mate asando woti na nito kisi resistant to the ko saranga to the first 4 drugs kani mbali abe kianda na lewi biti na manu ya sadangina tikongo ibiti batasando woti na non to kisi sa tiko e sokora resistant to one of the 4 or 2 of the 4 drugs. Na kamenda kindaba tiko sadangina tiko ngona manu ena nondo to yanu lele yobiti. Kembali sana raw sar na kena veitawi na kambimbi menda yan raba na vei bakata kila kanta totoli valnimbol me rani ndandikebi me laurai e rani bakamate na manu sa lore e ngonda na bunikau sa tiko se sa sianga nira wakata wana test ena baka na kenang bimbi menda totolo may balimbula manu ya sadangina otiti kongo kasati kongo ena nonta banu dorsingan no muni vital longo ri kembale ke baka ndo borong chuma ena single budi ko kawai membale tono nambula rodi ngolen li test mandanga dola tu na tambana nimbula may na monit kina barumbu ka bekito itamabua ver na be balimbula lele ver dola tu ena bitu na sing ke baka wakila ndone baka ta kila Oba sa wakila ni bisa ngom kere ka kuwa ni wara ka membimbi na mate ngole kina baliwe bole ka kina saratuna linga ni bengara merna buke ko ena kena lowrai na bakata kila kabuke me test moni test taki meroni bakande taki sa tiko na manu ni TB sese vera na sucia buno iluse vera na singa siamo chiko mena sile budi kuwa erna ronga chiko na no mal ni bosa andoro asabi taloch kina me bonde tigir mandanga na bi bakata kila ro ni ndoro tele mandana single budi ko binak na bakata kila kau kachuka na bubu ndona ya sign ko nda baka wel takatu aroni lakatu na bubu baka madha baka bula ngunu bitumbe nganan raw ni daba may na kor sando lembimbi sarang salek na ivengu sanga ndo na numi na ngole mai na bubu ko kitungan rebati kongo menda kau tay walni bula ke mani roma ndanga se tolo na sing balete ke bubu tiko yuko endua ni bosota osana vakan de watiko kasana vakatete ko na kena toso na matingo be ira na wekanda enda be maliwe bataka na besi toso mandanga ibali be ira sar mandanga ibali ko yana kena bimbi ke sakila ni sa bubu mbalabu tiko lako bata na mosi ni sarsarenda lutu ni yango kata sibia na mbonyo wakilanga ni sa malum nengom sa senga ni oyikondina kere kau tiko balimbula wawa mandanan raw ni dawe raw ni ngunubi na kor mele kile raw may na mati ke senga o iko sana ndua o sana bakan de wasar tiko nga karani lele bu may bale se may na kor se na bunoni daka ko venga rabikina erna raw ni bakan de wakina mati ngo mena tawir talenga Pada besar mandana tamo boleh tunggu how serious is TB as a public health issue
ena nonda bunongo e bunoi Lucy Pinak na matengo endu me bana ve matale so me bakana matinisuko iko nga tobi matinisuko iko nga ndingia. Iya. Na matengo na TB, it's a public health issue because the whole public is involved. Iya, ndile sa. May nandua na kisi o wubu tiko e senga na ikondondua nga ombula tiko na bunua daka kia na siya ubuli so tiki na ibali se na koro. Ndile sa. O sabakan dewa. That's why it's a public health issue. Baleto ira kia de rawabo liti iko e na rao ni tawir na mate. Koya bikito na tambana ni TB. Nindua na kisi salo rebuana na TB e ke tonga raba kia de na bubali to do kerto na ngunubuni ka wate ke kisi ni TB. Ratondo tiko na nito tambani benga raib na public health e na nonda bay subdivision sanga endo siko na koro meron daw le reda ke sota le bubu baleta na sa tiko na bakanana ni sa dangi na manuman. Ndile sa. Kito na siko na bay kor me laure ke sota le sa bubu kere meron may laurai. Koya ni sana reda tiko beka bikenda to na SSA loma ndo ono sanga bula pasenda na kisi be ambaki ngol me bikem bikenda to SSA loma ko ani na reda chivirton tambani bular to sana siko sar chunga ni vale. Iya. Balete senga nga nindu na tobi koy. Na bubali sana rani kakana kina na leni koro eretiko kina. Buno dhaka buno rele buli kina luvenda. Koya na buna it's a public health issue nindu na kisi laurai. It's the general public ko kito kawe kina kando don me kito na tereira merna baka salataki. Merna totolo mai ke bakar sama ni bakar rita kana baka kila ni mati ena dona ngau. Tapa buni matsko bakalewe na tapana libeng rabe na nonda bunona tapana ni bulla se na Ministry of Health and Medical Services me baleta nonda bulangi na buni dona ulutang bimbi ena buni mata TB Dr. Luce Mbui Dimasi. Darusanande wakin early detection and risk factors ngo. Thapa na mbalabu ni ngauna na tiku bua endua na lele bunua na manu ni mate ni mber ni barita kama ina kene bata kila. Naka kila ya baka babalang na dan chikuna incubation period. May nangono de ngubo kene be ya usia daka may na tambana ngo me na ronon dolutin ka ono. Sabe dio ne ambaki ngo na nungunga rabi retiko na tambana ni TB. Iya anda babini binakti wana kalo ni maroro itiko na bula andangaro na tiko ia beira na wekanda bakam bimbi ngau nango ni sa tiko na mati ngo na HIV sa lebo na non to kisi ni mati ni suka e na non to bano beira ngo ni sa kakana na manu ngo baleta ni sa malumu ratu na sotie ni angonra e na rani to ranga baka madha ruo ki na bana madha o meka kana mersa baka rita kana kiani baka takilakil kemba labu sara tolu na bula ngairon baka rita kana baka takilakilo sa bosakina. Ya beira na wekanda na HIV ke ira sa chikubir na mati ni suka na ririko etiko lebo beira na siang ni bakarita kami na bibaka takili kilo sa kaya wuti. Erna siang ni bu erna siang ni mbuno sibi na mbony baleta ni sa malumuratu na sote ni angon. Erna rani bakarita kami beka nga na lutu ni ango siang na bu. Ya na ririko etiko baleta ni sa malumu na sote ni angonra sa siang ni ndua na kaya etiko angonra me malu kina manu. Koya na ririko itiko ya rawan ninda baka rita kana baka takila ke baka embula tiko na sote ni ango ia beirna we kante sa ngongo tu baleta na buku ni mati ni suka sia na mati ngona HIV lebir na siang ni baka ritaka ia ni ngone ragendo malu muki na gerendo ko mai sando ndosar na tuba kidara toka kina koya na baka mama tiko ke baka enda sakila ni sa tiko na manu na HIV sanda test mbeka sanda kila tiko sanda sakila tiko ninda mati ni suka na ngangandre tiko moniko tikem ni ngai na balimbula ni vole ka kina moni lay testak balet sarani ka kana tiko ngori siang ni baka rita kana yang ngomuni dono bomna wiki mino kanda na toman talchiko na bitalon dono na lega meko ni mbero ya dana semetal manda ve samu turang atani and alomani stony courts no sorry. Yusuf tulan raki mailangi bikem ni kasarvekani ena huku ni volleyball en tabane vengaravi in Neikots ena singamen kuwa health and fitness campaign varumbi tingoka ena ndau makamena talam tabi kenda na itauki limani pendam damu Mr. Hamena Prasad ena singa vinaka ni kumbulu vinaka talise. Nibula vinaka Samu and more specials were coming away from Delta Town my nursery ni kuwa okay so na combo deal adwana Rachel Yellow Hisense 43-inch smart TV. Wanake duana Blackview mobile phone normal price of $1,748 and if you want a combo deal $1,399 you know what some will save
$349, eh? Ya bikin sarwekani kem ko bulen dunne ya kategori ena bungo sarelavo ona bakaya taka. Okay, another combo deal if you're looking for a rich hour to watch your favorite game. Hisense and 55-inch 4K smart TV, but the Xiaomi A3 dual SIM smart mobile phone. Normal price $2,248. Niku holding $2,099. Lagman niku sabu tale. Oh, bo ujulum setang telepon na kila be kosnga ena bungo boleh na singa bila kikuwa. All right, the good part is you could take it to high purchase. $2,000 bakandi. Ya bikin sarwekani ko to ka ndilo na andulan tolo lebaka de bir tunta bali grabe ni kotsa. All right, together with that, Mercedes Sabasava, Kato Liwa, if you're looking for bicycles for yourself, especially when we have the health and fitness campaign happening, it's not open until 6 o'clock, and not forgetting, if you're living in the Northern Division, we have 2 days of roadshow to Batakamai, Paradise, Ibuni, Sabu Sabu, and Saturday in the Bamasiga town of Lambasa. So Northern customers, your day to come down, do your shopping, also enjoy your petty double Samu. Bila boleh besar Mr. Hamel Prosade ya bikin sarwekani na bungo ni Health and Fitness campaign tambah be grabe ni kosna kena ko kana usar bungo video FM ko to tani. Berapa besar ratu tahu puno Lucy abo boteni chiku moyo nondaru tovu na nondaru taoni ino suriana single budi ko. Terus teman saya cuma vitalo pina kaya na singango eno buni kawai di teman ini bula. Membela nonton bula raramba. Bala tana mate ngore TV baka safari taka chiku puno ai Lucy nimbula sartunga ko na kambimbi se ko na dhangi enda vingu bene bi singa todo sar. Kembali kambimbi na nonda baru tikenda ken nonda ngarauni ena buni matengo. Ndo tala tarungan re me tarungan na singa lebu ni kuwa na matengo na TV so roni tutu pata na kele pata kile pata kina mateni kana matengo na pneumonia pata na asthma Nak. ni ba madala mandakin Winak valip. Na matingo ndo ya dhana talitunga na copycat disease. sajina O ko era na bakata kile bakarita ka erawani mate daba talenga erawani koya ni kima misandu koya kona bakasaleti ke sandom dangai bubu Iya. erani pneumonia erani cancer erani matini suka erawani mate dabanga koya na kena bimbi be kima mna linga ni benga rabi balimbula ni ndue saya do yani Iya. me kima mi testa ka keve mate daba tale erawa baleta na bubu senga walanga ni bakabuna tibi rani bakabuna na asthma na pneumonia na cancer na lenga ni uto se na lenga ni atebuso koya ndo mbimbiki na me kilai bakabuni wai koya na ndo toro na ngauna Iya. me ndo dhaka na vei teste tuena nonda vei walimbula tori na nra tori na luka dhaka na x-ray sakima mga ndo mbita vata na vei madhala ni teste ngo miki mga ireidha mate dhab leb na ngauna ke bakai senga ni bakana TB erawa ni cancer oi erawa ni pneumonia nga se erawa ni asthma iya koya ndo kambimbiki na menda ndo kauya ni walimbula menga ndo likilai mate dhaban dina isa andambiti na daba na dabo endo na leoni banua ke baka sa tinia koso na treatment ai edo dorme banga tagatiko wana kai na roniava iya wana oi iya na manu mau ne nambula tiko ngayangona ke sama ni kakana tiko na yate buso ena senga ni vaka mate na manu yang baleta ni sa taro boko na nona bunikau ena rao ni vaka dhata kana nona kakana tatoranga ni sa buda na kau iya ni buda na kau me adha basaranga ni kamusu mai dhayan yana kana roni adha banengonta ena rao ni bimbi na mate ka rao ni vaka lenga saranga nengo na nambula na tobi mate ake baka sana kito ko me taro na bunikau katolika ena roni adha na drug resistant kau sabo so tikina ya sana kau na manu na buni kau etiko bekenda to ibiti sana senga ni roni vaka mate na manu drug resistant TB iya keni kaba sana okoya endua sana kau tawabo kitiko na manu sana senga ni okoya endua nga sana baka nde wati ko na beba no keve ngole kina ka sana rani vaka buna men dua na public health issue ya na buna sartondo giriti na neto ovisa ni tambani bulorton health inspectors meron daw le kau mai na kisingo baleta ke senga erna rani lengo ira serna lenga saranga ira erambula bataka dona side effect ni kena bangata kina TB medication inaka me bakanga na vei weni mate kede senga ni dona weni mate engalala mai na side effect baleta ngo ni rabe ka embuli embi wata tale embi wate sona ka mengai ava mai na weni mate kindangai mai tiloma Duindui na yango, enduindui na nonra respond wana buni kau erangunuba.
só na vunikau, só na nitotoy matiseng sarendo na side effect. But na common one, chiko na minor side effect, chiko na major. Minor side effect, sir na pakilabalili na mila-mila. Nira ngunu tega na vunikau na oche ruang ato lambong sa may malumian. Common side effect, ni ngunu na vunikau ni tibingo and na orange na sua-sua. That's normal. Paletea na weni mate, nindo na vunikau itilo, misachi kumekine vana weni mate ni tibi. Do beritaw na vaya, endo bakabu na me orange na nondo sua-sua, karando bandi teki na wekanda merka kuni rerva kaya niya endo nga na normal side effect merdo ngunu nga. Kuna kena ko lenga taki, nisando romon na mata. Isalin romon na mata, yan isabarita kanisa lenga na liba. Baleta na weni matengo, daka kina na donda liba kena ibi, ena kena lengangi merao ni vingomi ena nonda sala ninra. Koya kitondo baka sala kina baka mbimbi beir na wekanda bambimbi ni bosote bekento ni teu kena baka yang ataki ni weni vanua. Iya. Na baka yang ataki ni tabako, nongo sa tiko na wengang ni be baka mateni taki. Ke siang ni ngarauni na kai laukani laka tiko na kana leni manu ni sangu nubi tiko na buni kaungo, ena le baka odha na nonda liba. Ka lebir na wekander na listel mi balimbul ni san romon na yang onra. Yana bono kito ena major side effect kito sa we have no other option but to stop the medication. Baleta ni san lenga na liba ena rani baka lenga na tobi mate. Ko yando kambi mbiti kubi kito na linga ni benga rabe na tambana ngo erendo baka sala taki na leni vanua ni sangu nuba na buni kau onangaro na tali tiko nga na kau kania kena kau nuba baleta me kako ni lenga na liba. So koya na side effect e rauniado ke bakande senga ninda bakamuria na be bakasala e soliani ni sando tigbutek na weni mat Rong na chuli pa madalan single budi ko bikim ni nawe kada sa may tumbok kenda kostyon ngo ni single ngo obobo tenir to lom solichukin na linga ni bingarabi may na Ministry of Health and Medical Services mena total man ni rongo no batake Dr. Lucia Mbunimasi na buni tugutuku ni matengo na TB e telev di berbeda suron dorbital lo dono mi tugutuku bimbi be irn leni bunwa Pinak vale. Varo me tiniti kuna betala nongo, o sinkilango na tabatale na may solikina na platform go, na may bosakina. O bebe bakande teki nga nindua nga nambula. Enda ambuli mai menda tobo kaudhwe na kalo. Soli bata tumay na lao ni kana kena ngunu kena kamenda venguba. Mera nimbula tiko kina na yangongo. Ya ninda sana baka dhalana ituba ya, ena kainda sana kita menda baka ya dhora. Nisa malu mga na sote ni yango. Sana tiko sara nga naririko. Nisa na raunika kana na vei mate dhaba nga edha ngina mai. Baleta ninda senga ni lewabi naka na ka enda. Baka woi taka kina na yango ngelengo. Nungu baka mamasu wekienda na itaukei. Enda baka rorongo tiko ngo. Menda muria nga baka binaka na lao ni tiko mbula. Tangaro na kanda kania. Kanda ngunubo na kanda vengubo na nonda ya balo kila ni merongo de tiko na madha sa oti. May lenga tiko ndona nito buni wai. Yana kaina roni yado keba kainda senga ningaru. Na mate yado tungo senga nindu ngalala maikina. Baleta enda kana enda ngunu enda vengu tiko ena beisinge na kapuno enda nandu kina. Na kia na matangali dhaba enda ndingia menda baka edhore na yangonda. Keba kasanda baka reitaka sone baka takilkili mate ukerker wekenda nito ukei. Nda kakua ni waraka membimbi na mate ngai na numio nasi kei buni wai. Se mamanda na mate me kowe ni balimbula balete vaka yala na karon ngarab na tambana ni mbula vaka yala na karon dakab na tamata bunonga kito sana yado kina sai koya ya au nuita kaninda na vetorilinga takabata dina sar na kia ngarabi na nonda mbula vako sibir na nonda ndui mata bubale na bunini daka nda tigo kina nonda ve koro ke baka ndo ni sareida isa baka reita katiko sona baka takil kilimat kere mera bukei mera kauyani me kakuni waraki me bimbi na mati se tako so tua mati gainda dau baka isa tu ke baka me adaka totolin do dina sar Bina sar boleh uturangan marna matur pun ngon eleo bekim ni na kriste seni enda BSA VT enda BSA burbura na lube bitu di porong bulmai se kocinga ni taki leka may na Ministry of Health and Medical Services nonda bulan kira na single burikua nonda ngono borota ke na bagarimo malmala na bekanda Dr. Lucia Mbunimasi dabutu mena koro toka buni mono nausori ena sana pakaturanga o teleu sede chuka nausori kiro na lista lemanda ero loma lista lebu coach vituranga tau samu turanga tani memle tari tuku mebi coach ena single lebu ko me dabutal nonda ngono borota katarava ena
wasiringo na borutaki en pakarim malamala namuli tokani ngo atukur mundu kay buni wai Luce Bunimasi.